Bilo je više takvih događaja. Međutim, nije mi nikad pala na pamet misao da mi treba pomoć psihologa, zato što to u proteklih 25 godina koliko sam ja u televizijskom novinarstvu nije nešto o čemu se razmišljalo. I ovo je između ostalog bio i prvi trening takve vrste u Crnoj Gori, a trebao nam je svih ovih 25 godina. Na primjer, meni nije moguće da zaboravim jedan trenutak kada sam uređivala naš lokalni dnevnik i kada se nadomak televizije na plaži uz našu televiziju desila nesreća. Jedan gliser je ubio jednog čovjeka. Taj čovjek je bio komšija naš. Njegova kuća je bila preko puta zgrade televizije. Mi smo pripremali dnevnik taj naš i stigla nam je informacija iz policije da su obavijestili porodicu i da mi slobodno počnemo sa tom pričom. Imali smo sva njihova uvjerenja da je to tako. Međutim, taj lelek koji smo čuli iz komšiluka nakon što je krenula ta naša vijest, ja nikad neću zaboraviti. Naime, mi smo bili tu izigrani, niko nije imao hrabrosti, pak je to mali grad, da pođe i da saopšti porodici šta se desilo. I prepustili su to nama. Radim intenzivno sa psihologom već neko vrijeme, zato što je bilo dosta stresnih situacija i na poslu, ali dosta stresnih situacija privatno kroz koje mi prolazimo. I mislim da je negdje problem što ljudi ne razmišljaju o tome, gledaoci ne razmišljaju o tome da ste vi ljudsko biće kojem je dozvoljeno da grišite, kojem je dozvoljeno da se nosiće dobro. Nekad i mi novinari sami to zaboravimo. Bilo je tu više stresnih situacija od prvog pojavljivanja i rada, prvog uživo javljanja sa terena, kada mislim da nisam bila ni spremna, ni obučena na to kako sve to funkcioniše, kada mi je sve to izgledalo prilično maglovito. Ali bilo je tu dosta stresnih situacija iz okoline. Činjenica da vi morate prvi da prenesete određene informacije, da nemate dovoljno informacija, da u kratkom vremenskom periodu morate da dođete do što više informacija i da provjerite tačnost te informacije koje dostižu do vas, da razmislite šta je to što u tom trenutku možete saopštiti gledaocima. Mislim da je period sa koronavirusom i tekako promijenio stvari, jer tada čini mi se da se čitav svijet suočavao sa nečim što je bilo i dalje nepoznato. Ne znaju, mnogi nemaju odgovore na ona pitanja koja vas zanimaju, koja građane zanimaju, a vi ste ti koji morate doći do tih odgovora i prezentovati sve to na jedan dobar način, da ne stvarate paniku, ali da ipak to što je bitno da kažete da stigne do gledalaca. Bilo je tu situacija kada razmišljate da li određene informacije da podijelite sa gledaocima, kada vas pošalju na teren da dođete do izjava nakon neke nesreće, nakon nekog teškog događaja za čitavu familiju, za čitav komšiluk, kad morate da negdje se borite i sa vašim unutrašnjim problemima, sa vašim emocijama, ali da držite taj mikrofon i da dođete do određenih odgovora. Bilo je situacija kada vas pošalju na teren poslije neke teške nesreće. Vi morate da možda i vidite određeni leš, da dođete do određenih informacija, da tražite izjave očevidaca. U tom momentu vi morate da potisnete vaše emocije i da ne razmišljate o tome kao... Mislim da se trudite da ne razmišljate emotivno, već da idete racionalno, odnosno to je moj zadatak ovog trena i ja moram da ga izvršim. I mislim da to dovodi do velikog problema kod nas novinara i upravo do tog sindroma izgaranja. Svaka profesija sa sobom nosi određenu dozu stresa. Mi novinari smo možda prolazimo malo češće kroz te situacije zato što je naš posao i naš rad konstantno podložen ocjeni javnosti. U lokalnom javnom emiteru se susrećemo sa jednim možda problemom koji nemaju drugi mediji, a to je da zbog manjka radnika, zbog malog broja radnika, novinar jednostavno mora da bude spreman na sve. Ne postoje redakcije za politiku, za kulturu, za sport, nego jednostavno smo na raznim stranama. Znači, jedan dan moramo da radimo kulturnu emisiju, drugi dan smo na sjednici Skupštine, tako da često prolazimo kroz te neke neprijatne situacije i često moramo da prosto uđemo u neki domen u kome se možda i ne pronalazimo. Tako da
Naravno, kao i sve moje kolege, često sam osjećala potrebu za psihološku pomoć, ali u većini situacija te probleme smo rešavali unutar kolektiva i razgovorom sa kolegama. Također, moram da kažem da je ovaj seminar koji je u organizaciji Sindikata medija savršena prilika upravo zbog toga da upoznamo i naučimo kako u tim nekim stresnim situacijama da pomognemo sebi, ali i svim našim kolegama koji prolaze kroz slične situacije. Novinarstvo je, kao što je svima poznato, veoma stresan posao. Naročito je stresno raditi, odnosno baviti se dnevnim novinarstvom, jer vi bukvalno počinjete svakog dana iznova. Nema kao u drugim profesijama da nešto postepeno gradite svakog dana, nego vi kad dođete tog dana u redakciju imate zadatak koji morate da odradite, sagovornike koje morate da obezbijedite i to sve stvara dodatni stres. Često mi, novinari, nismo ni svjesni koliki stres se u nama akumulira, naročito mi koji se godinama bavimo ovim poslom. I bez obzira što smo mi, naročito u redakcijama dnevnih novina, usko smo specijalizovani za jednu oblast i radimo u jednoj rubrici, međutim to ne znači da tu ima manje stresa jer ti možda bolje poznaješ tu oblast. Jer recimo ja sam u politici, ali to znači da pratim i brojne političke proteste kojih, kao što znamo, bilo je dosta. Pratila sam i druge događaje kao što je recimo sahrana mitropolita i to su neke situacije koje možda vi u tom trenutku ne shvatate toliko ozbiljno, nego da su dio vašeg svakodnevnog posla i zadaci, ali to opet može da bude stresno. A s druge strane, kada je riječ o novinarima, svi znamo kada je o standardu riječ u kakvoj su novinari poziciji, da su i njihova, odnosno naša primanja, izuzetno niska, da se nekim oko prosjeka ili značajno ispod prosjeka, tako da tu ima i taj moment finansijskog stresa, jer mi svakog dana razmišljamo da li ćemo imati da platimo račune. Nije mi se do sada desilo da pomislim poslije nekog događaja koji sam pratila da bi možda trebalo da zatražim psihološku pomoć. Nekako, kao što sam već rekla, sve doživljavam kao dio ovog posla. Pa i one lijepe i one manje lijepe trenutke. I bez obzira što su stresne situacije, pomiriš se sa tim da je to dio tog posla, tvoje da dođeš, da odradiš najbolje što možeš i da završiš svoj posao. Nije vam baš najprijatnije da se nađete na protestima gdje ima, evo, pratila sam ovaj posljednji protest koji je bio dosta, da tako kažem, turbulentan, gdje su se sukobili ljudi koji su protestovali sa policijom. Došlo je tu do razmjene nekih pirotehničkih sredstava i slično. Ali nije vam najprijatnije da budete u tom trenutku tu i da izvještavate o tome, ali doživljavate to kao dio vašeg posla i trudite se da ispratite situaciju što je najbolje moguće, jer vi ste oči i uši onih koji vas čitaju ili koji vas gledaju. I to treba da prenesete. Ono što želim da kažem da je gledano sa strane novinarstvo jedan vrlo izazovan posao, da je to razgovor sa raznorodnim, zanimljivim ljudima, boravak na raznim događajima, različitim mjestima i novinarstvo jeste to, ali istovremeno to je prilično stresan posao, to je stalna jurnjava i sa vremenom, stalno traganje za informacijama, traganje za argumentima koji će da potkrijepe vašu priču. Onda je to borba sa urednicima, da im dokažete da možda njihovo gledište nije pravo, borba sa sobom, da opet uspijete da nametnete da određeni uglovi priče koji smatrate da su kvalitetni i bolji treba da budu ispoštovani. Borba sa različitim situacijama u kojima treba da pokažete da etičnost, da pravila struke, da te neki vaši pogledi moraju da budu ispoštovani. Onda je novinarstvo i stalna izloženost kritikama, učestalim pljuvanjima, da ih tako nazovem, na društvenim mrežama zbog
možda propusta, a možda i zbog nekih pogrešnih procjena onih koji nas gledaju ili slušaju. Novinarstvo je izloženost frustracijama zato što smo prinuđeni da se nađemo u prvom redu i na protestima i na nekim drugim događajima. A eto, kad pomenuh proteste, da kažem da je i novinarstvo izloženost i tim fizičkim nemirima, mogućnostima povreda. Dakle, sve je to novinarstvo, možda znači i sa jedne dobre, ali i sa ove prilično nezgodne strane i sve te situacije se skupljaju učestalo, negdje sakrivaju u našim ličnostima i možda traže prostor ili mi kao pojedinci koji radimo taj posao godinama, sigurno da se ukaže u nekim momentima potreba da nam je potrebna pomoć. Da li sad to psihološka ili čak običan razgovor s kolegama ili neki odmor, ljudi su različiti pa i mogućnost rješavanja tih problema je također različita, ali uvijek sam za to da zastanemo, da se preispitamo, da pokušamo malo da posložimo kockice i da potražimo pomoć. Ja mislim da za početak meni je najčešće način da ispeglam te stresne situacije bio razgovor sa kolegama. Tu neka otvorenost između ljudi koji se najbolje razumiju bila mi je dragocjena.